Naf kif jista' jkun kif għaw Mary Rose u ma nagħmlux il-kanzunetta il-festa. Il-festa Mary Rose! Tlana flimkien. Bandalori kollha l-wien, artiżar ma' kull imkien u bajt imqaret parir, sparar patana mawn imkien. It-tfajliet u l-ġuventur libsu omos kull kulur mal-briju l-bisem mara xej, għajjatu doħ il-marċa d-dej. Ara ftit il-ta' trumbetta isolaha kapural, kemmu goff tal-kurunetta daw tal-banda kollha sar. Isma' xtajjeb Margherit, karamelli tal-penit, sol-terba mela nixtru t-tnejn, għalik għal-ġorġa rrita xejn. Laj, 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 laj. Trid tixtrilek xi ġelat, uaj ma dik kemm ċejk sugat, tassew mari m'għandix aptit, inħoss li ntejb dak l-istuffat. Mela trid hot dog miż-żar, u mhux xorta żar u kbar, mela li trid ftit karawet, mari arħina mis-suffiet. Fejn qegħdin it-sija betta, hemm arom mal-parrukkier, min dik antiċetta, kif isseb u jitsuntier. Bil-murtari tal-kulur, ras inħossa qiegħda ddur u ferħu briju kull imkien, sparar patana mawn imkien. Laj, 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 laj. Hey! U proset hemmhekk Mary Rose. Minn hawnhekk nixtieq ngħid proset il-mużiċisti tagħna.